بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما وابتنا ردي بسماء في خير نراب الله الدار الكرمان ويانا الرحوية وما تشوتي قمنا دبالا أرستتا قماقا منادنا دعائي ذكري أداتي ميديسنة على سانغل بچو ولدوني أمني على سانغل بچو ولدوني أمني خنوغل بچاجرا إيباي اتروسني خنوغل بچاجرا إيباي اتروسني همتونا ركنا جمع واجن ترى همتونا ركنا جمع واجن ترى بلو ما لغيركو همانا ركنا نرى بلو ما لغيركو همانا ركنا نرى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقنا جان دفتن وبليجن كيانا دفو eenyuun baga walitti dhuftan jettanaa jechuun keessaniin oolu nama walitti dhufe waan garee akkanumattiin jechuun jira. Inshaallah rabbiin nama hundaa'u karaa alaalii waliin nuuf haa fidu hafuudha fedhuu rabbi haa fuusisu akkasumatti tan heeruma feetullee rabbi haa heerumsiisu nama fuudha fedhu hundaa'u intala diin qabdu taaklaaqa qabdu tanaamusa qabdu tanaayaa fi kabajaa sharafa qabdu rabbitti haa qabu akkasumatti isiillee nama nagayaa kan diin qabu kan aklaaqa qabu kan naamusa qabu kan gartee ربي ساقبو خنالي والله قبو ربي نتهاقبو إن شاء الله تعالى وبليس خيا مالي فينفوني اترم دورين ساقنتاتيا أكسمتي وبليتي تيا توماني رمنا نما فورو جرايشون كيساني نولو هايي واندا فور يردو بنا مالي بجنان خفودو إساوان تيبجتشو وبليس خيا عمري نتي الدنيا تنراقبنو إسينو قباب دودا وان دلس ترومتي نموتو قيا هنگا إسامر تايتوكو الدنيا تنرجرات ibsitu anwar abshir arra wo masala jaamu qabun jechuudha deema gurra qalbii qaawna dhageeffadha asirritti obboleessa khiyyaa umrii nati qabdu hanguma arra addunyaa irra jiraachaa jirtu tana lakkaawamaa deemu jirti umriin tee guyyaan dabree siif hin deebi'u kasan fakkaatu kabiraa dhufa malee adada guyyaan oolee buluun adada guyyaan kun dabree kaan dhufuun umrii teenya irraa fuudheetuma deemaa jira soqondiin amma dhawamteef dura deemtu ibduuba deebi'uun siidhaa hin jiru guyyaan akka arraa ganaa hin deebi'u warruma kuta yoo ta'es kana fakkaatu kabiraa dhufu malee kun hin dhufu ganaa ilaa qiyaamissaa kanaaf duboo hedduun namaa yoo maaliif hin fuuneetteen rakkinumaa jiruu duniyaa kana himataa kabaqatee biyyaan baa keessa jiru sanga biyya tana keessa akara biyya bal'oo baanuu hin fuunu siin jaa achi dhaquu isaa ammoo rabbi qofaaf beeka laata namni kun ichi dhaquu ta'a moo sochiin dhayne duutaa hin beeku achi dhaquuf ta'a moo asuma dulloomuu ta'a hin beeku nama tokko guyyaa tokko waan nuun jee gaafaan as dhufu biyyaan baqaatana namni biyya baqaatan hoggaa dhufu biyya tanarraa gara biyya bal'oo biraatti tarkaanfanna jeessa ta'a akkuma beekamu gaafaan biyya tana dhufu umrii tiyyarraa waggaa 20 akkas 20 wayiin turee je amma immoo 35 akkasiin jiraa je osumaan gaafaan amirkaa dhaqeen fuudha juu gaafumaan amirkaa dhaqeen fuudha osoon juutiin 35 ga'ee je amma umrii tiyyarraa bakka silaa namni dargaggeessi haadha mana isaatii wajjiin koflee olii gachee taphatee wal taphachiisu fixeetiin jiraa je waa xiqqoo malee hayyeessi ol yoon fuudhees dhiiroo jaartii hojii gammachuun numaan jira dhaawaan juutuu na dhageemu jira gaafaan silaa dhufe san akkaan dhufe nama hedduun nu fuudhinaan jechuu ture silaa hin fuudhe wayii rakkoo diratan hundaa'u amma sheenaa qubeef nyaadhaa hijeetiin hedduu sheenuu jiraa je obboleessa kiyya obboleettii tiyyaa balloo rabbumaa qabaa bakka atiniin dhaqeettee hadduus kasi geessu rabbumaa tarii hin dhayitu jee yoo dur loolmaafus irra barreessee jiraates hin beeytoti achiin dhaqa gaafaan achi dhaqeen fuudha osuma akkas jettee deessu gaafaan addunyaa horadhee foogii ijaaree mana kaabaluu ijaaree akkas ta'een fuudha osuma akkas jettu wanni ati ijaarteen jirtu bakka ati dhayiteen jirtu asuma jirta wanni ati ijaartees hin jirtu kanuma keessa jirta fuulli kee walis shubamee hiriyaan teetuun fuutee taan duutee hiriyaan teessi biraa ilmoo sii ergatteetuun ilmoo si biraa kannatti ati immoo gaafaan akkana ta'e akkas ta'een fuudhetta akkas ta'uu keessa rabbiin siif himee jira akka ati akkas taatu akka foogii ijaartu rabbiin sitti himee jira carraaqi xiqqoo baraan gana booda foogii ijaarta rabbiin siin jee jira siin hin jenne baraan gana booda mirka dheeyxas toroolee akkanaa ta'e dheeyxaatii ichi booda fuutaa sittiin fuudhi rabbii siin jee jira achi dhaquu kee maalitti beeyta fittiin taphatin hafuudha gizeen du'a inshaallahu ta'ala maaltu fuudha si dhoorkaayetti mata dureen tiyyaa akkumaan isin jee kayfa law alimta annaka bizawaajika taafaz nisfa diinik obboleessa kiyyaa wanni hubachuu qabdu sababaa fuudha fuudhuudhaatiin cinaa diin keetiitii ifattee jirta
cinaa diin keetii guutattee jirta kana osoo beeytuu kami fuula diddee diin kee osoo irruu sirraatee jiruu teeysaa siin jaabar hadiisa Anas ibn Maalik odeysu rabbi irraa jaalatu ergamaan keenya kana jaa man razaqahu Allahu imra'atan saaliha faqad aanahu ala shatri diini falyattaqillaha fi shatri athaani nami rabbiin jaartii gaarii isaaf kenne intala raaziyaa naamusa qabdu ta akhlaaqa qabdu ta rabbi beeytu tan isaa fi nama hundaahuu beeytu namni arkate dhugumaanuu cinaa diinsaa guutatee jira cinaa fi keeysa rabbii isaa sodaatu jaa obboleessa kiyya fuudha jechuun bar waan ittiin cinaa diin keetii guutattee argamtuudha fuudha jechuun waan laaftuudha miti sababaa fuudha fuudhuutiin cinaa diin keetii guutattee argamta cinaa fi keeysa rabbi sodaattee ibaaduma irra jabaatta ibaadaa irra jabaachuu saniin sadarkaa ajaa'ibaa argatta guutuu diin keetii guutattee jechuudha obboleessa kiyya sababaa fuudha fuudhuudhaatiin ilmoo gaarii deeysa ilmi namaa eega addunyaa irraa galee akkuma beekamutti hundummaan namaatu dalagaan isaa takayrii irraa citti nama sadii yoo taate malee sadeen keessaa tokko eenyu nama ilmoo gaarii asirra dehee diin barsiifatee qaceelfatee biraa deeme sababaa ilmoo sana asirra dhiisuutiin akka waan addunyaa irra jiru sababni isaaf deema tanan beeytu obboleessa kiyya fuudhi ilma gaarii tokko dahi intala gaarii takka taabbaa kiyyaaf yaa rabbi rahmata godhettu dahi fuula rabbii gale osuma asirra teeysee gaafaan akkana ta'ee akkas ta'ee maal jaaree maal ta'ee maal dhaqee gaafa akkasiitiin fuula osoo jettuu fuulis hin shubamin rifeensi lama sin ta'in adeero antanaan sii dhaama sababaa ilma gaarii sababaa jaartii fuudhuutiin ilma gaarii argatta ilma gaarii ati ittiin milkooytu ka addunyaalleen si booda ittiin milkooytu ka ittiin illee yaadatamtu hanga addunyaarra inni jirutti duuba maaltu fuudha si dhorka obboleessa kiyya fuudha keeysa sadarkaa akkanaa fi kas hin jaamneetu jira nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam keeysaa yeroo arraa keeysatti waan jaan maa taraktu fitnatan hiya adarru ala rijaali ghayra nisaa yeroo arraan tanaa yeroo kana fitnaan facaate tana keeysatti yeroo namni bakka taa'u chaatuma godhuu malee hawal bira jiru wajjin haasa'uu dadhabe tana keeysatti asuma namni mana kana guutee waliin tattaa'e tokko ol guban qabu hundi bakka jiru taa'e chaatuma godhu jira hundi bakka jiru chaatuma godhu jira dubartoonni illee yoo walii qabamanii waliin jiraata warri waliin jiru kun wajjin haasa'uu wajjin maal jechuun hin jiru yaada ol bahuun nama addaan turee waggaa meeqa guyyaa tokko wal arguutu wajji haasa'uu hin dhaqqabu kuni asii chaatu godha isiidha godhu jira qabadhu isiilleen ichii chaatu godhu jirti maasalaama haas jiru kun quban qabu jechuu yeroo keeysaa fitnaa kana baay'ate tana keeysatti fuudhi alaa galiitiin nagaan jaartii keetii wajjin jiraadhu tasidhuftu jaartiin kabajiin ifirraa geggeeyse deeroo teeysee nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi an fitnaa takka illee hin dhiifne eega kiyyaatan dhiirarra jabduu taate dubartii irra tacaalte jan nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam dubartiin dhiiraaf fitnaa ajaa'ibaati ittaqu dunyaa wattaqu nisaa fa inna awwala fitnata banii israa'el kaanat fi nisaa jan hadiisa biraa keeysatti addunyaa sodaadhaa dubartoota sodaadhaa fitnaan banii israa'el jalqaba waa'ee dubartootaa fi addunyaa keeysatti jennu akkami jennaan banii israa'el qabeenya kana akka malee feetii maallaqa baaftee dubartii hin fuutu ol deebitee obboleeytuma wajjin galuu turan achiin rabbiin itti dallannee isaan alaaqe dubo dubartiis ni jaalatan maallaqaas ni jaalatan jaalalti maallaqaaf qaban akkachi maallaqa lakkaawanii dubartii hin fuune isaan goote dubartii maallaqa baasanii fuudhuu dhabanillee ol deebi'anii bakka rabbiin haraam itti godhetti badii dalaguu turan haala kanaan alaaqaman obboleeysa kiyyaan jaartii jechuun xumaaniinaadhaa fi ziqii qalbii namaatiin akkasumatti raahaadhaa fi qananii addunyaadhaati akkuma nabiin sallallahu alaihi wasallam addunyaa mataa'un wa khayru mataa'ihaa almar'atu saaliha akkas jannabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi addunyaan tun isiinuu qananiidha qananii hoggaa nuti zalaalam waartoo son taane qananii waa xiqqootti daftee kuttuudha qananii waa xiqqoo san ta'uu siitii wajjin irra caaltuun qananii siidha jaartii gaarii argachuudha jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam kanaaf duboo qananii jiru addunyaadhaa tanaati eeysarraa jirta maa ifoon geessitaat yeroo kiyya ibyaadadhuutii kara fuudhaa deem mee fuudha dhiisanii taa'u rakkoo isiin qabduun isinii manshaallah fuudha dhiisanii taa'u namni gurguddaan kun akkanumatti caljee usee deema waa takkallee wanni kun isa yaachisu waa takkallee irran kaayyanne sallaala ijji isaa naamusan qabdu qalbiin isaa iimaanan qabdu afaan isaa naamusan qabu yoo karaa kana deemu sallaala garagalee gorora buusee aboo silaata akkanaa tana tafi qalanja fittiis hin qaluu qabadhu yoo galee gartee akka carraa ta'ee feesbuuka fi siifaa jala seenee karaa katu taate chaatitti godhu eegala dhugaa osoo isarraa taateen tahin yeruma tana firraa achi dha'uudhaaf jecha obboleeysa kiyyaa hanga yoom chaat godhaa olta fuudhee jiiftee hanga yoom nama sobaa olta hanga yoom lubbuu ta'ee sobaa olta gariin namaa yoo fuudhiatteen miskiinummaan sodaadhaa siin jaa yaa obboleeysa rabbiin way yakuunu fuqaraa yughnihimullaahu jaabar yoo miskiinallee taatannaa isin duroomsaa haja rabbii yoo isinummaan fuutan yoo isinummaan bultii horattan miskiinummaallee yoo qabaatannaa isin duroomsa jaabar rabbiin way yakuunu fuqaraa yughnihimullaah ayata rabbiin neemannaame obboleeysa kiyya yoo ati miskiinallee taate rabbiin naas duroomsa jaa nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi
nama sadi rabbiin if qabee fi jira jan sadeen keessaa tokko nama bultii jaarratee karaa halaaliin haadha manaa galfatee nagaa wajjin jiraatu rabbiin akka isa duroomsuuf qabee fi jira waa'ee rizqii isaa keessatti rabbiin isa yaachisuu jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam rabbii fi rasuulinni amanataanaan tana dubbiin tana meeshaan fuudhee obboleessa jechaat godhaan oolin ija teetiin dilii dalagaan oolin miila keetiin hamtuun dalagin harka keetiin hamtuun dalagin qalbii teetiin hamtuun yaadin sammuu teetan waan haraamin hin booreysin sammuu xaliila rabbiin akkatti yaadde isa gabbartoof sii kannee ati waan hin taane ittiin yaadinii fuudhi jaartiiti fuudhiitii rahaa harkadhu xumaaniinaa harkadhu qalbii teetiif imaan ija teetiif nuura dasjiitii deem ija tee lafa gaqqabi nama kaanii kaan laalaan deemin ija teetiin akka gartee lilmeedhaan nama waraanaan deemini ija tee lafa gaqqabii deem fuudhi jaartii horadhu bultii horadhu ilma diin kasi booda rabbi sii kadhatu day ولذلك كله فقد هرد الإسلام على الزواج إسلامنا أكان أكا فورا فوني بلتي ورا نور رتي الدون وخاص النبي كينيا وحث عليه ورغب فيه أكن من فور الله خجل جسن إرت الله الدون مخاصا نبي كينيا صلوات ربي وسلامه عليه أكن جان ربي لين قرآن خيستي وصوجة نبي تندبر كنجا وأنكوا لا يا منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أبو والفوسسا فوسسا قبروتن ربي والفوسسا تجارسن قبل تتيسون داهو خنا قبروتن كيسن اللي فوسسا ققاري إلمان آدم والفوسسا جرب سبحانه وتعالى يوم مسكين أمال لك أباتنا درومسا إسن أمام ميكاتا إسان اتبولتي ورتن إرد دلقاتي ولفدا جابرنا درومسا قبروتن كيسن خاركا كيسن جل جرو اللي فوسسا جنكتاتين آدا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نبي كينا كان جنقار هم ربي رتي هجراته ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله عز وجل وأعز من الزواج أكزن من التزويج أو كما قال عليه السلام جارميني تقولين خامنتي إسلاما خيس جارمو خنجالة ما في أكان جباتي هنجرو جرب برتي جارمي خمرة جارمي نمني لمولد دفه بلتي حلال جارتي على ولين قلورة جارميني جالة ما في أكان جباتي رب برتي نما وهنجرو جنبين كينيا صلوات ربي وسلامه عليه خنف دواتي وانا كان غاري في خبجا قبدو تنگر ربي تلي جاللا في جبين قبدو تنا ديبتي خبار كمرتي رفالد وسو خبار كمرتي لي ربتي ويادا خمبولو جلس انتي چيچاد نما گوتي مسكين ريبر وركت في ريبر ربتي فود بليس في ربي سدروم مسكين مال لي قبات فيا قبد جراغتي بولچ تجارتي تي نبي كينيا دي صبر خيستي كلجن صلوات ربي وسلامه عليه من تزوج فقد أخرج شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي حديث مرة في سنينجي بوجه آخر دفجران نمني توكو غافودو يو فوري بلتي حلال جارتي چنا دين إسا قوتتي جرا چنا في خيستي واني سر جرو ربي إسا صداچودان حرام الرابقچو خيري جراقچو أكان جبيسو خن واني سر جرو خنا قده تانان دين إسا قوتما قوتتو قوتتي جرا جنجچو إمام الصادق ركعتان يصليهما متزوج أفضل من 70 ركعة يصليها غير متزوج أكن جلال ركعة لما خنم نجارتي كبو صلاته ركعة ترباتم خنم نجارتي كم نقوم فلي صلاة درجة ركعة باجن يا مسكينة المسكين مسكين هنداغدي من لا زوجة له أكز جانا دي سبرا مسكين هنداغدي نما جارتي كم نجن أديرو فودي والله هنگا فيتي كبينيا كبادو هنگا فيتي هردو eenyu furachuu jirta ilmoon qabdu jaartii hin qabdu eenyu qabeenya olii qabu jirta ilmi namaa wanni carraaquuf lubbuu isaatiif carraaqa dura irratti eega lubbuu isaatiif carraaqee waan ittiin jiraatu harkate booda guddina lamadaa wanni yaaduuf ilmaan isaatiif waa olkaayuu ilmaan isaatiif waa babal'isuu ilmaan isaatiif waa dachii irra jaaree harkamsiisuudhaaf carraaqa ati ilmoota kan qabdu jaartiillee hin qabdu maal nagee qabeenya olii qaba oolta yooti biraa duute nama biraas dhaala wanni sirraa dhaalan ammoo qabeenyumati olii qabde saniif kofoo ta'ee taate malee wanni takka wanni sirraa dhaalan hin jirtu qabeenyaati olii qabde garuu siitu irraa gaafatama kanyaatu kabiraati eenyuuf olii qabde kan fuune kajaartii hin qabne ilmaan hin qabne fuudhi gaartee qabeenyummaan keetuu siif akkaan guddatee sadarkaa si harkachuudhaaf qabeenyi kee bakka itti horattu yookaan qabeenyuma sanuu hanga amma horachaa jirtu kana caalaa horachuudhaaf fuudhi jaartii qabaadhu akka Umar ibn Khattaab jan wani na ajaa'ibsiisu konfoleessa taa'ee kajaartii hin qabne niin durooma jee duruma barbaaddu hedduu na ajaa'ibsiisaa jan maaliif jennaan rabbii waada galeefii jira nama fuudheef way yakuunuu fuqaraa yughniimullah miskiinummaa illee yoo qabaatan naa duroomsaa jee rabbii waada galeefii jira namticha fuudheef kun ammoo ni hin fuune isaa hin durooma jee kophaa isaa taa'ee asii waa walii qabaa jan waayyoo gurguraa du'e namni ganaa maqaa isaa isa kaasu hin jirre taazima isaa keessa waan inni qabu addaan hiratan firrisaa obboleeyyan isaa khadiiraa dubartii walit dhufan adeerran isaa walit dhufan awwa gurbaan baankiidhaa maallaqa meeqa qaba hangana qaba hangas qaba
baasa maallaqa saasan nu hira nutu isa dhaalamiin maallaqa keessa dhaalan achi booda namni rahmata rabbi haa godhuuf ijoolleen hin jiru rabbi rahmata haa godhuuf namni ijoolleen hin jiru yoo ijoollee qabaatte bar yaa rabbi abbaa kiyyaa rahmata godhiif jamucaan kee as taa'e yaa rabbi abbaa kiyyaa rahmata godhi ittiin dalti teessise eenyuun rahmata godhiif sii jaameeti eegaati duute booda kofoon ati asii wali qabdee bittee borsaa meeqa guuttee biraa deemte rahmata sii kadhatti naga wajiin sii jijjiiraan olin adeeroo jaartii fuudhi shari'aateetis see jajee fuudhii siin janabiin kee salawaatu rabbi wasalaamu alayhi yaa maashara shabaab janabiin keenya sallallahu alaihi wasallam yaa jammaa dardarranii yaa konfoleeyye tazawwajuu yaa maashara shabaab man istata'a minkum ulbaa'a falyatazawwaj namni maarrii qabu khawaan ittiin maarrii godhatee intala ni kaayidhatu qabu haa fuudhuu ija nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam maaliif jennaan fuuni kun ija namaaf qaqqaba qaama saalaa haraam irraa namaaf tiisa yoo kana dadhabdan chaat godhaa oluu sanfirraa dhiisaati soomanaadhaa isiniin jenna dhageessee soomanii isiin jenna nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam chaat godhaa oluu dhiisiin harki kee kaate irra chaat waan hin taane gootuun kun guyyaa boru raga sibba'u ta'a waan akkanaatiin na barreessee intala nama akkana naan sossobaadhaa ture hafuruudhaaf hin deemne siin fuudha jeeni akkanatti harka kiyya quba kana naan barreessaadhaa ture waan hin taane naan barreessaa ture akkana na godhuu ture akkas na godhuu ture waan akkanaan na katabsiise akkana na godhe akkas na godhe qaamni kee kun yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa arjuluhum bimaa kaanuu ya'maluun guyyaa harkaa fi miilli arrabaa fi ijji gurraa fi afaan keenya waan nuti hojjenne hunda waragaan irra bahaniitu fuuldura keenya jira dhufeen kunne gana guyyaan san nuti as deemuudhaaf ta'a maal goota asii chaat godhaa ol halkan kana hirriba dhiiftee hasubiyyuu kaatee salaatu hin teenye osoo chaat gootu halkan chaat irra bultaa ganama kaatee subiin salaattu akka harree duutee rafta halkan kaatira bultee miree isiidhaa wajjin ilmoo namaa takaatee subii salaatullee salaata dhorkite osoo chaata asiitti gootu hoggaan kana juu isiin nagee qabdi dhiiraatu isii cinqaa jira jechuudha miti isii illeen tan rabbiin tottolchee gartee fitinumaaf gartee akka ajaa'ibaa sheeyxaanii babbareechee tottolchee afaan isii gosa biraa haasoyin isii gosa biraa yaa subhaanallah af mishaar gartee taate biyyee footanaa jira dubaradhaanis hedduu jira dubartiin akkasii rabbi rahmata isaaniif haa godhu duba rakaa lama kan namni jaartii qabu salaatuutu rakaa 70 kan namni jaartii hin qabne salaaturra rabbi biratti irra caalaa ajaan miskiinni jaartii hin qabne hundinuu firrifachuudha qabdan dubo firrifattanii marraa kaatanii yoo duraan itti yaaduu baattan itti yaaduudha qabdan chaat kun isin hin baasu yeruma isin irraa guboo taate malee halkan edaa kaati isii hojii chaat godhaa bultee wanni ati katabaa bultee hundinuu maleekaan katabdee galee ganaan deebi ol kan san walaakin wanni takka wanni agartee hin jirtu manaa mafaadhaan waa agarteef na jiftee salaata dhiisuu yoo taate malee wanni takka illee wanni darkattee hin jirtu nama manaa maan dhadhaa dhugee taate dubbatti nama manaa maan dhadhaa dhugee kagartee dhugeetiis hin dhuyne manaa maan ammoo dhugee quufe walaakin wanni dhugee garaansaa jiitee wanni garaasaa jiise takka hin jirtu aboo rabbii kee sodaadhu fuudhe obboleessa kiyya وفي مقابل مال الزواج من أجر وثواب وفضل عظيم فقد حذر الإسلام من العزوبة ونهى عنها فقد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال وبليس خي وبليتي ديا فورا خيستي osoo fuuni kun fuudhuun darajaa hin qabdu sadarkaa hin qabdu fuudhuu waan takkallee faayidaa guutumaa guututtuu hin qabdullee osoo kajaan taate nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi akka fuudha dhiifnee nuti hin teenye irraa nu dhorkanii jiran akka fuudha dhiifnee hin teenye nu dhorkanii jiran waan jaan shiraaru mawtaakum ala azaab irra gartee fokkotaan du'aa keeysanii jechuun warra isin awwaaltanii garaa dachii keeysa jiru keeysaa akkaan fokkotaadha warra jaartii malee du'ee jan osoon fuudhin warra konfolummaadhaan du'ee qabrii galee jan irra fokkotaa warra du'ee qabrii keeysa jiru warra jaartii malee konfolummaan du'ee qabrii galee jan yaa subhaanallah rabbi rahmataa godhu konfoleysa hundaaf rabbi haa fuudhisu dubo konfolummaan obboleeysa odde fokkattuudha wallaahi nama garii gaaf durni beeytanii miti deemanii gartee shaggooyyee fi maal taphatan yoon fuudhee jaartii harkadhee shaggooyyee na duraa bade yookaan deemuun harkadhu jaartii mana nahiiti maal na gooti akkas jeen namni kun fuudha dhiisee akkanuma deemee dardarri kagartee fuulli shubame kun rifeensa isaa fileetuma sami kaasee callee meeqaan tamii meeqa morma kana diratee dubarra yaasee fooxaa dubartootaa taan addaan hidhatee taam yaa subhaanallah si ajaa'ibsa duba dardara baadiyyaa wani beeytaa miti si ajaa'ibsiisa arrallee warruma akkas yaaduutu jira yoon gartee jaartii fudhachaat godhuu natti hin dhiiftu fuutee tilifoona qiyyana duuba laalti kanaafuu anasumaa taa'ee chaat godhuudhaan qaba tamtu bareeda biyya tam jirti eeysattiin chaatitti godha amirka moo sarooliyaadha kanaadamoo eeshiyaadha afrika moo eeysattiin chaat godha jee kagartee kanuma taa'ee halkan kana takkachii qaba iddayyuu gartee
asiin chaat godha bitaa mirga kaabaa kibba kara hundattuu gartee baadiyaan iddayyuu noomanni chaat itti godhu jira chaatuma tana baree akka shaggooyyee warri dur gartee taphana dhoorkitii jee gartee jaartii fuudhuu dhiisu san chaatuma tana ajjee jaartii fuudhuu dhiisee kama taa'u jira boo rabbi rahmata siyaa godhu rabbiif siyaa beeyisu gabricha rabbi وعنه صلوات ربي وسلامه عليه كزن إرجمان ربي شراركم يا سبحان الله إرفقتا نما دويرة شيء قبادي مخم فليسا جن إرفقتا ورد شيء جلد دويا وعلمي جروتي سخم فليسا جن خنا وقان سنينجو صدركا هنگا بنجت شودا carraaqatanii khayrii heddummeeyfatanii baay'ifatanii fuula rabbii galan taanaan rabbi irraa waan carraaqan hin dhaban walaakin ammoo fuuni kun sunnaa ta'uu isaatii wajjii waan gaariidhaan waan ittiin eegaduutillee yaadatamtuudha waan ittiin cinaa diin keetii guuttattuudha waan ittiin xumaaniinaa qalbii harkattuudha waan ittiin ilma eegaati duute rabbi sii kadhatu ittiin harkattuudha kanaaf jecha obboleeysa koo obboleeytii too fuudha wallahi rabbiin isin haa fuusisu shamarran keenya rabbiin isin haa heerumsiisu isinilleen fuudhaaf heerumni bareedaadha ummaa ilmoo isin jettu takka harkachuun osoo addunyaarra jirtu teegaati duutellee yaa rabbi ummaatti jaaramata godhiyattu harkachuun niimaan kanarra guddaadha hin jirtu warra wal fuudhee ilmoo dhabe hundaafuu rabbi ilmoo haa kennuuf wallaahi ka fuudha dhabee gartee calcee taa'u ka yookaan nama fuudhu dhabe nama fuudhu hin dhabu namni itti heeruman illee hin dhabu ta chaat bartee fi ka chaat baree chaatuma san jaartii godhata jaarsa godhata malee fuudhaaf heerumallee hin jaalatu rabbi rahmata haa godhuuf du'o namni gartee chaat godhaa oolu namni waan haraam dalagaadhaa oolu wanni haraamtun akka bishaan soogiddaatii jenna namni tokko yoo dheebotee bishaan soogiddaa dhugee adada dhuyiduun bishaan soogiddaa kun dheebuu si dabalaa deema malee dheebuu sirraa hin baasu namni gartee yoo asumaa taa'ee waa katabaa ooluu bare yoo asumaa waa katabaa ooluu barte intalti takka heeruman feetu innilleen fuudhan fedhu kananni katabdii saninni katabdii carraa jechuu bar ayyan laallattuu janiini ayyaana laallachaadhaa jirti kanatti sanitti hundattuu isiin gartee kara bifa isaa milkeessee funi milkooyitii ogguma takka illee takka irrattiif hin dhiiftu innilleen takka irrattiif hin dhiisu kudhameeqa qaba taka isaa rabbi milkeessee milkaawaa walaakin yoo fedhemmas san hundaa ofirraa dhiisee haareetta biraa laallata irra hedduu wanni hubachuu qabdan namni wali barreessaa ooluu fi katti barreessaa oolanii fi tatti barreessaa oolanillee waliin fuudhan ta gartee dur shaggooyyee hojii deemanii daansii wajjiin dandasaa oolanillee waliin fuudhan innilleen gartee nama takkaa hin harkin ka takkaa dubbisee hin beeyne nama gartee ija isaatiif dharraadhaa ka gartee isa bira qaalii sadarkaa qabu san fuudha isiilleen nama akkasii tokko ka biraa barbaaddee fuutii yookaan weerumti malee nama wajjiin dur waan hin taane laaqachaa turan san waliin fuudhan waan ajaa'iba isinitti ta'u maaliif jennaan osoo waliin fuudhinuu fixatan waan silaa namni walitti dhufee waan silaa namni hoggaa walitti dhufe walirraa barbaadu isaan ala kanattuu wal moofeessan kabajaa fi jaalaltii isaan jidduu jirtu ulfinaa fi sadarkaan isaan jidduu jirtu maasalaamaa kutte kanaaf jecha walittiin tolan wal fuudhuuf illee hawwiin qaban nagayuma halkan kana qaatiraa lulchanii subii wal dhorkan wal kasaaruu jechuu ammoo jechi isaa wali barreessaa jiran hundinuu katabamaadhaa jira guyyaa qiyaamaatti as bahu ta'a laa yugaadiru sakiiratan walaa kabiira illaa asaaha kitaabni galmee maleeykonni harka baatanii deemaniin waan xiqqoollee hin lakkisu guddoollee hin lakkisu hundaa'u ni barreessa yaa leeytanii lamuuta kitaabiyaa yaa sheenaati yoo soora kumatan agarsiisu baatanii guyyaan jennu dhufuuf ta'a kanaaf harka keenya xiqqoo waan hin taane barreessuurraa qusachuudha qabna baleeyyan kiyya waan hin taane ittiin barreessuurraa harka keenya kana qusachuudha qabna isiniin jenna waman lam yatazawwaj namni hin fuudhin hakonfolummaadhaan jiraachaadhaa jiru hanga irraatti fuulli isaa shubamee rifeensi isaa lama tahee akkanuma gartee konfolummaa tanaan boo fuudhamoo siin jaa bar fuudhamoo isinummaa warri bartan kara feetan deddeemaa siin jaa nuti wanni dargaggummaa caalaa nu bira qaaliidhaa hin jirtu siin jaa yaa obboleessu dargaggummaan qaalii takka hin qabdu dargaggummaa tana naa godhe san naa godhe warri attan yoo jiraatamee barreessaa waan isinii goote isin waan isin goote yoo taate malee ijaayyoo gabbaatan haraam daleeydan asii yoo chi deemtan san laaltan tana laaltan hancufa liqimsaatuma deemtan bakka deemtanii nama rabbiin rahmata godheef yoo taate malee obboleeysoo nabiin keenyaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi akka fuudhan dargaggoota hundaafuu ajajanii tazawwajul waluudal waduud jan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam aboo fuudhaa tagartee fuudha isiidha ta ilmaan akkaan hortu laalaa fuudha ta akkaan jaarsa jaalattu laalaa fuudha ta shanyiin sii kaan hortu ta shanyiin isii jaarsa akkaan jaalattu ni jirti haadha laaliin tala fuudhii janiimiin haadha laaliin tala fuudhii jennu haadha laaliin tala fuudhii jetti oromoon taatee akkaan abbaa manaa jaalattee qabdee deemtuun tagartee warri isaanii ganamaa galgala oltumanii wal ijjiisiisanii miti taalkanii guyyaa dhiiga ol xureeysanii uunuma jan ganamaa galgala aboo maaltu iyya warraa baluut boon irraa dhiisaa isaan moo isaan akkasuma aadaa isaaniiti asii iyyan maaltu iyya bar warraa baluutu waltumu jira isaanii hayyee ulee fudhateen namni asii gaxorii mana kana hoggaa ala kana gaddi aate eenyu maali jaa bar warraa baluu tokkootu abaluutumu jira
abaluu jaartiitu mujjira akkasi wadii sanurraa hatumu qaceellatti maaliif jennaan lallabaa olti asumaa ganda kana jeeqaa olti lallabaadhaan halkan irriiba ganda irriibatti dhiiftu yoo abbaan manaati quma ulees fudhattee nagama uuyetti ganda if jibbisiiftee jirti kanaafuu gandi yoo isiin iyyitu eenyu iyya bar warraa baluuti nurraa dhiisa ta akkasiisan haadha laaliin tala fuudhi jenduba haadha laaliin tala fuudhii jen ati alaa kulli haal qaceelchaan ganama rabbuma abbaa fedhe qaceelchaan akka gaaf tokko dubbii fidan gurbaatu intala akkaan warri isaanii haati isiidha akkaan jalloo fuudhe jen ta haati abbaa muka mixii itti hiitee dhaabdu tana haadha akkasii jira bar ta jaarsa muka mixii itti hiitee bulchituu jira ta heera malee jaarsa bishaan qabbanaatti neeyxee utubatti hiiteen tumneetu jira duba aboo rabbi sinaa fuusisu wallaahi rabbi sinaa fuusisu rabbi sinaa fuusisu takka miti afur rabbi sinaa fuusisu ammoo warra jaartii qabuun baanu miskiina konfoleeysa jaartiin qabneen baana rabbi sinaa fuusisu ni dande'a obboleeyyan kiyyarraa ammoo afur fuudhu rabbi irraa haa qabu dubbiin tun dubbii kamaleeti gizee akkanuma utaaltee naafaanii baate osoon itti yaanne dhiiba magaa inshaallah namni dubbii hedduu haasawanii dogongora jenimi takkuma takka fuudhaa deero takka fuudhuu nu jabeenya taatee jirti inshaallahu ta'ala shamarran keenya tokkolleen jaarsa dhabanii jiraachuun qaban isinilleen jaartii dhabdanii jiraachuun qabdan fuudhuudha qabdan duba gurbaan kara dubbisanii isinii deebi'a intala haati akkaan jalloodha ta haati akkaanaaf mishaarii tana fuudhee jen hoggaa fuudhee ni beeka haati isiidha akka abbaa manaa kana qubu tokko dhaabdee hooggantee bulchaadhaa jirtu kanaaf jecha gurbaan kun mala baasee waan godhe jen isii as kaa'eetuma taa ijeeni wadala harree ni beeytanii harreedhaan yoo iyyitee hangaan iyyisiin juutti mormaan sirraa fuudha jeen jen harree weefaan beeyti yoo namni baalaa sii shokom godhuun iyyiti hin iyyiin siin jeemaa iyyita jee mataa irraa fuudhe jen harreerraa adurreedhaas kaa'ee adurree yoo anan gartuni iyyiti hangaanan dubbadhu siin juu yoo dubbatte beekadhu jee mataan sirraa fuudha anan jemaan beeku isiillee asuma kaa'ee laalee hoggaa isiin gartee waan jettu jette mataa irraa fuudhe durrees sareellee yoo hangaan duti siin juuduttee mataan sirraa fuudha hoggaa isiin gartee sareenis hoggaa waa gartanii dutti eenyu dubbadhu siin jee mataa irraa fuudha isiin teeyseetuma waliin laaltee ajaa'ibdee buuqiyyaan kakkameetee teeysee ajaa'ibdee ati sangaanan dubbadhu siin juu yoo dubbatte waa inan godhi siin juu malee waan biraa yoo goote karaan kee kanumaa jeen duba eega guyyaa sanirraa zim jette waan inni godhi jee inni gooti tani dhiisi jee ni dhiifti hedduu takka isa kana firraa itti warra isaanii takkaa dheeyteen ziyaarree geerumtee hedduu turtee jirti tura keeysa abbaan isii firraa isii yaadee isii dheeytu dhabnaan ka'ee nin ziyaara jee mana isii dhufee jenne hoggaa abbaan sii mana sii dhufuu as kana ibidda keeysaa waa daddalagaadhaa jirti abbaan assalaamu alaikum jee waalaikum salaam seene ol bee taa'ee jaarsi abbuma sii kana ol baateen ziyaarre maaliif jennaan jaarsiitu ziyaar hin jiniine abbaan taa'eetuma ajaa'iba hoggaa inni galgala bakka hujiitii galee abbaa kee dubbiftee jeen hin dubbifnennaan kee dubbisi jeen haatii ol deemtee abbaa ziyaartee abbaan ajaa'ibee yaa boona haadha intala tana hedduu qub tokkoon na dhaabdee jirti afuruma fuudhan malee sagaleen fuudhan adeero hedduu qub tokkoon na dhaabdee jirti haati sii hedduu jalloodha ati immoo kamatti gartee intala tana kana qaceelfattee diriirfattee mee muka ittiin isii kana qaceelchite kana dawaa kana naa fuudhii jeen gurbaa kanaan dawaa kana naa fuudhi jennaan hayyee guyyaa akkanaatiin dhufee sii fuudha halloo goggoyduu takkaa fi jiituu takka dirree baasii na eegii jeen dhufeen sii fuudha hayyee jee halloo goggoyduus barbaadee jiituullee qopheessee taa'ee eegaa ture guyyaan baay'ilamaa gahee hoggaa dhaqu halloo jiituu hoggaa uuranii mukatti kaanii harkisanii dhifamte halloon goggoyduun gof jetteetuma dhaabbatti dhifamu jetti tee halloo goggoyduu tana tiyya halloo jiituudha ganamaaniin dhifee tolfadhee ati ganamaan jalliftee maasalaamaa jeen gurbaan soddaa jaarsan akkasii qaceelloo abbaan inni qaceelfatan hanga tokko rabbiin namaa gargaara akkasii alaa kulli haal ta akkaan shanyii sii jaarsa jaalattuu fi ta akkaan hortu fuudhaadha jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam namni tokko yoo fuudhuu intala hin dhalle yoo beeke fuudhuu hin qabu ta dhaltu fuudhuudha qaba maaliif jennaan namni kun wanni wal fuudhuuf dura irratti ilmoo gaggaarii horee tadiin kana sababa isiidhaatiin nasaramu tadiin islaamaa kana barattee dhaloota barsiiftu tadiin kana dhaaltee dhaloota dhaalchiftu hawaasa kana gabrummaa keeysaa baasuudhaaf ijibbaata gootu ilmoo si caaltu takka dahuudhaaf kan fuutuuf bilaashuma qananii rahaa addunyaa fedhiif irraa baasuu qofaaf inni ol fuudhu jechuu kanaaf kan nabiin keenya ta dhaltu fuudhaa jeniif maaliif jennaan ammallee nabiin wanni ta dhaltu fuudhaan hun jeniif fa inni mukaasirun bikum ulumam
nabiyyoota na dura dabre ummata khiyyaa keeysan irra hedduudha ummanni khiyyaa keeysan irra baay'ee jee isiniin isaanii daadadhaa jan kanaafuu ta akkan hortu naafuudhaa janii bar nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dubu ati maaliif dhaamsa nabiin si dhaammate kana fuudhii naa horii siin jee horii obbaa siin juu kuma horii itti hortee gallakkisuudhaa miti obboleeytiitiyya hortee ilmaan diin islaamaa kana halkanii guyyaa fuudhee dhaabbatuun ilmaan diin kana baratee dhaloota barsiisu ilmaan diin kun waa hunda caalaa isaa yaachisu ilmaan akkasii horuu qabdu san ilmaan nabi muhammad ittiin dhaadatu guyyaa qiyaamaan biyootatti ilmoo ati deeysee kuma horii gallakkiftu kana ta'a kuma beeladaa deeysee gallakkiftu tana waa takkallee faayidaa hin qabdu waa takkallee faayidaa hin qabdu afur hin fuudhinaa'ee takkuma takka fuudhaadha takka fuunaan maarreen dhabduu jan lama fuunaan yaa'i manaan dhabduu sadi fuunaan baarreen rushiin qabdu janii afur fuunaan oo maali jan waan jannuma janii shan fuunaan takka niqaan qabduu jaan akkasii takkumarra rabbi sinaa dhiisu takkuma takka fuudhame takka fuudhaa inni isin daddabne afur fuutanii nama takka fuudheetu dibicha nama quubsu gola beekanii jan biddeena nama quubsu waa guba beekanii jan isin nama takka fuudhu didee afur fuudhaa silaa naguma isiniin janna malee takka fuudhu diddaniimee takkuma fuudhaa deero hin sodaatin haadhamaan matatis namni takka fuudhu didee kun narra fuudhettee waa takka hin sodaatin takka fuudhu didee dirqiin itti kadhachuu jiranii gartaami tanaafuu lamanarra fuudha sadii fuudha waan jiru mataa keessaa ifa waa takka hin fuudhuchi deemeeti ومن لم يتزوج نمني فورين انغار رانتناتي فليبادر الى الزواج بسرعه دفيل فاخي افودو بليسخي وبليتيتيا عمري انت هنجي خته وغا خدشن وغا ديدم صدم يشن افرتما كسجرت يرون نمني غمدي راها غودي قنني هذا منالي غمچيسو دندهو بودوغا غرتي فولي شوبمي ريفنس لمتي هذا مناتينو اودي تابرا وجاسو ndagabu ichi garagaleta dadarka tanan deenyu sinja daadar kan dandeenyu nurraa achi deemaa jaannu ijoollee miqaammaa siisinee hojjefan babbannu achi deemaa jaannurraa deemaa ijoollee barbaadadhaa jaantu hojii taphattan akkas jaabar nuti nama guddaadha ijoollee miti ijoollee hojii taphattan barbaadadhaa yaa ijoollee hojii taphattan barbaadadhaa yaa osoo akkas hin jenne jaartii fuudhii hojiin taphadhu obboleessa wayye osoo booda nama hojii taphattan barbaadadhaa nuti ijoollee miti hin jenne gizeedhaan fuudhe obboleessoo haqa sirraa qabdi haadha mana keetii wajjin taphachuu qabda gammachiisuu qabda shaashaa jettee isii tana mirqaansuu qabda waa hundaa'uu irraachi dhoyitee akka isiin gizee gabbaate jaawwaan daawwanne godhuu qabda haati mana keetii wajjuma rafuu qofaaf si biran dhufne wajjumaan rafuu qofaaf hirriiba qofaaf hogguma raftu ifaaf irraa dhaamsitee waan daleetu dalaguu qofaaf si biran dhufne wajjiin rahaa gootee shaa jettee wajjin taphachuu qabda gammachiisuu qabda dasdas godhuu qabda oo nuti taphan dhaqqabnu nurraachi deema anjamaan dandeenyu akkas hin taanu gizeen fuudhi duba osoo ififattee go'aa fi lallabaa taphaa fi hanjamaa osoo hin dadhabneen dura fuudhi booda ilmoo namaa taphan dandeenyu maarreen dandeenyottee mataan jeegan yaa maashara shabaabi man istaxaa minkum lbaa'ata falyatazawwaj akkas jannabiin itti deddeebanii nagaa rahmi rabbi irratti haa jiraatu akkas jannabiin sallallahu alaihi wasallam فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم خنا قدو بانان وان سينجن خنا دينان وبليس خيا سومنا خيجه بيس خطوم فدو سومنا خيجه بيس سومنا خيجه بيس هانگج إفتي چات غورو سنجالا سومنا جبيس دو سومنا جبيس رت وبليس خيا والزواج المبكر أفضل وسيلة للقضاء غنما فودون دين إسلام خنا جلبو تموت اللي وان نما جيسور راتكا أكسما سوانم تورا نما تيسور راتكا دوغا خيسني gabbarrilleen hedduu qaala'ee jira ta gabbarri qaalee firraa dhiiftanii mata rakishaa fuutan obboleessoo dhugaa rabbiitiin isiniin jaa ta gabbarri qaalee immoo dhiiftanii warra isaaniitiif isaaf warri isaanii 80 50 dhibba malee hin gurgurru bilisaa bara intalli tun gabraa miti 5,000 fi 50 fi 80 dhibba katti barbaadan ganaa sirraan barbaadan jechuudha yoo wal dhabdan guyyaa boruu hiitee galchitaaf nama sirraa ganaa zalaalan barbaaduudhaaf hin teenye yoo taate 150 taasi gurguratanii yoo gabra taate walaakin maallaqa isii gurguratanii nyaatan san irraa gaafatamu ta'an hin jiru gabbarri shari'aa islaamaa keessa gabbarri firii takka hin jiru namtichi yoo gartee waan maarrii ittiin hidhatu qabaate maarrii hidhatee fuudhuu qofa kophee yoo biteef numa ta'a maarriin waan isaan irra walii galani uffata isiin uffattu yoo biteefis isiin maarrii jettee irraa katabannaan gee san wanni barbaaddu shari'aan teenya irra caaltuu maarriidhaa irra xiqqoosiiti jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam wanni wal cinqanii tanafidi sanfidi wal solleeysanii mashaqaa wal kaanii muka mixii wal hidhaniif hin jirtu shari'aa teenya keessatti waan ittiin maarrii wal hidhatu qabaannaan namni wanni gartee tanafidi sanfidi
gaala dhibbaa gaala maal gaala kudhamee qaloon kudhamee kan hin jirtu duwwata tiifattuun deemtuun tun hin jirtu shari'aa islaamaa keessa ta naannoon biyya teenyaa takka takka deemtuun tun hin jirtu shari'aa islaamaa keessa shari'aa islaamaa keessa namni tokko waan gartee maarrii isii godhatu qofa qabaannaan waan hoggaa isii ol galcheettiin isii bulchuu waan isii nyaachisu qabaannaan fuudhuma qaboonni takka illee ta biraan jirtu namni gariin gowwaadha abbaan gariin intala isaa taslaakan nu deemu mana isiidhaa ka isiin itti deemtu dura duwwisee mana duwwaatti intala gaggeessa gurbaan kuma kudhan lafaa horatee qaba kuma kudhan san irraa fudhatee jaarsa soddaatii bara ha ajaa'ibaati duuba jaarsi soddaa akkanaa kana kan dalti gaaf tokko gurbaa soddaadhaa hoggaa inni intala isaa fuudhuu dhaqu tana fidi san fidi osoo jiru gurbaa waan takkan qabu achii liqii fuudhanii geessa ammallee tanaa liqii fuudhee geessa tanaa liqii fuudhee geessa gurbaan osoo liqii namaaf irra guuruu liqii namaa akka gaaraa irra guddatte kana duwwan qaanfatu gaafa kan ka'ee warra soddaadhaa dhage duwwa warra soddaa dhaynaan intalti laal aaraa ajaa'ibaa kanatti qabdi intalti isaa aaraa ajaa'ibaa kanatti qabdi gurbaan jaarsa soddaatiif irraa akka ta'uun qabu kabajuu qaba dirqama as cehee achi cehee korbeeysee isaan fideetti qala jee warra soddaa kaan bira dhaqee achi dhaqee ollaasa yaaboo wanna kan dha jaarsa soddaan na dhufeetiin asattara gurraan ana irraa galu jaarsi soddaa kun innillee waan hin dandamne akka malee nu godhe haa ta'uu garuu irraa na dhufee akka hin taane irraa galuu hin qabu meen akka waan inni itti qalu jee achiifichi kadhachuu ture kanni bira dhaqee biraa deemes isa firraa oofee dhufee isiidhaan kuwaan abbaa keetii qaluu hin qabu naatu isa naasi fuudhaan kana jalaa bahii jaan bar kana jalaa bahii jaan isaa taatu liqiin namaa tuunuu dilisan irra jirtu malee liqii barbaadaa jira miskiina rabbiiti du'a kun abbaa isiiti kan qaanfannees taa'ee korbe isaana qalanii jee asii boroogu qofa hoo silaa ul irra dhaaban abbaa akkasii wallaahi siin jaa intala isaa miskiinummaa dabarsee liqii namaa irra guuree intala daaraa uffachiisee ta silaa amma boontee shaashaa jettee gartee akka ajaa'ibaa boontee deemuu qabdu boochisuudha jira asii ibidda kee teessee boo jirtisin waan goote gootee du'a waggaatti ol kannitu sadee walirra hin jirre nyaadhaatteen eenyu baanti gurbaa ollaa sadii fi jaarsasiitii fi abbaa sii baanti sadee walirra hin jirre nyaadhaatteen akkasitti du'a abbaan kan qaanfanne beeytaa namni gariin ajaa'ibaat deema beeyte ni himatee jannamatti ollatti intala xiyyaatuun na arrabsee koottaa na dubbadhaa jeen intaltinis ta ajaa'ibaati intaltinis ta ajaa'ibaati rakkoo abbaan sii qabu rakkoo jaarsi sii qabu rakkoo ollaan isiidhaa qabu hundaa'uu himtee waa'ee abbaa isaa keessa wanni jette abbaan kiyya gurbaa kana na fuudhuudhaaf dhufe irraa dheengadduma gurbaan kun hoggaa na fuudhuu dhufu tana fidi san fidi osoo jiru gurbaa namaa liqii irra guutee liqiidhaan ukkaamsee gurbaan kun ukkaama maddaa keessa jira akkasii wajjiin qaanfachuu takkaan maletti ammaas ka'ee dhufee har'aas waan akkalaa silaa nyaara ijaa qabaatee uummata nattuu dhiyaachuu hin qabu jettee barjaarsi kun dhuguma siiti gaa ilmoo tana fiitti haaqawanii ilmoon nu haaqee wanni jaamta kan jirtu qabadda ilmoo fiitti haaqawanii hawaa takka ilmoo fiitiif hin yaanne garuma fii qofaa yaaduunis sirriidhaa miti ifiifillee ilmoo ta'e tanaa toluu qabda ilmoolleen hanaa toltu yoo barbaadde ilmoo ta'e fiitti haaqooyte ilmooti yaanna haaqee wanni kanaan jirtu abbaan gariin kakkasiiti du'a ka ifi haaqiidhaa ka ilmoon na haaqee jiru jira abaaramaadha abbaan akkasii rabbi isaa qajeelchu du'a abbaa akkanaa hedduudha amma abbaa akkanaatu hedduudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkuma abbaa fi haadhaaf haqa ilmoorra godhee ilmoodhaaf illee haqa haadha abbaarra godheefii jira namni hundinuu haqa walirraa qabu walii guutuun dirqama abbaan haqa ilmoon isarraa qabdu yoo guutu baate guyyaa qaamaa irraa gaafatama rabbiin osoo ilmoo haqa haadha abbaarraa hin gaafanne abbaa fi haadha haqa ilmoorraa gaafachuu taata na hubadhaa sirritti haaqiidhaati ta akkanaati rabbi si haa darbu intalaan bara gurbaadhaan rabbi si haa darbu ati hongay akkan akkas wanni kanaan dalaytu du'a abaarsi kanaa namatti deebi'a abaarsuma kanaatu abbaa garii ilmootti jallisee ilmoon qaalii isaan gootu akka ilmoo bofaa faalluma isaa yaatiyoo isa garte ijoolleen ifii qaceelanii qaceeloo namarra barbaadan ifii tolanii tola namarra barbaadan rabbi irrallee barbaadan abbaan gariin ifii jallatee gartee ijoolleen ajjallata jaa kun amma abbaa akkasii keessaa tokko numa jetteen du'a intalti sirri jetteen sadee walirra hin jirre nyaadhaa jetteen bar dhugumaan sadee walirra hin jirre rabbi rahmata namaaf haa godhu abbaa kanaallee rabbi namaaf haa qajeelchu gabbarri shari'aa islaamaa keessatti hin jiru abbaan kee gabbara hangana hangas fiddan malee ni kaas hin godhu yoo hajuu taate obboleettii xiyya dhugaatti himadhu abbaa kiyyan nama kana jaaladheetiin jirana kan ni taamunan kan ni tuuf jin sin kan nu yoo waan hanganaa fiddan malee yoo siin jee abbummaan saatu hin jirtu obboleessa keetiin ni kaana godhi jin obboleessi kee abbaan sodaadhaa sin godhu yoo jee adeera keetiin na godhi jin adeerri keetilleen abbaan kee nan dhiisoo siin jee akaakoon kee yoo jiraate na godhi jin yoo akaakoon keetilleen sin godhu isaan sodaadhaa jee ilmi kee yoo jiraate na godhi jin yoo ilmi keetilleen isaan sodaate si godhuu dide
خرا قادرة الولي القاضي ولي من لا ولي لا قادين أبانا ما أبان قبنت أبا كسيني خانا قول يتين وان جنكن dhugaa rabbiittiimi abbaa kiyya nama kana jaaladheetiin jira yoon kaniin badii dalagu taate rabbiin siin gaafata akkaan badii hin dalayne badii duraana baasuudhaaf nama kanaan ni kaana godhiif nama kanaaf ni kaanan gootu eesin godhu maaliif hangana fidu qabdan akkas jaamiin biyyee nyaadhu jiiniiti obboleessa keetiin ni kaana godhi jin hin jiru gabbarri shari'aa teenya keessa obboleessi kee ni kaasi godhu yoo obboleessi kee sodaatee ni kaasi godhuu didee adeeraa jira akaakuu keetii jira yoo ilma qabaate ilmi kee ni kaasi godhuu danda'a isaan hundarraa ilma keetii si dhiyaata garaa kee keessaa bee ni kaasi godhuu danda'a sirritti bakkuma itti ni kaa nama godhan san qofaa ga'u anas ibnu maalik ummu suleymi yookaan ummaa isaa nabii keenyaaf salawaatu rabbi wasalaamu alayhi isaan ni kaa godheef akkasii waddu kanaaf ilmi kee ni kaasi godhuu danda'a abbaan kee yoo gartee ni kaa gabbaraaf jecha si godhuu didee waliyyummaan isaa irraa kufte abbummaa sirraan qabu waa'ee ni kaasi godhuu keessatti kara nama itti aanu ceeti akaakoo keetii jira adeera keetii jira obboleessa keetii jira ilma keetii jira jarreen kana kanaan ni kana godhatan eeysuma kee qofaan ni kaasi godhuu hin dandeenye abbaa haadhateetii qofaan ni kaasi godhuu hin dandeenye akkasitti yoo gartee gaa abbaa kiyya kanan aarsu jettees rabbi rahmata siif haa godhu wanni biraa ta'e nu jirtu firraa taa'ituma abbaa kee hanga rabbi sii qajeelchu eeggadhu ayyuma shaabin tazawwaja fi hadaasati sinnihi ajja shayxaanahu yaa wayla ajja shayxaanuhu yaa wayla asama minni diina namni yoo xiqqeenyaan fuudhe jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam namni yoo xiqqeenyaan fuudhe shayxaanni isa jala godhame lallabee akkana jaajan wayyaa sheenaatiyya wayyaa halaaka kiyya namtichi kun diinsaan irraa tiifatee jira wayawwaa halaakame akkaan itti isa jallisu dhabeetiin jira silaa namticha kana hedduun irra dalagaan ture osoo an irratti hin dalagin na jalaa fuudhe wayawwaa hongawee jaajan shayxaanni isa jalatti hidhamee isa jala godhamee jiru san akkana jan dubo kanaafuu shayxaana kana aarsuu qabna obboleeyyan kiyya fuune maaliif jennaan shayxaannummaanuu gartee yaa wayla asama minni diina falyattaqillaaha filbaaqi diinsaa nisfa diini cinaa diinsaa na dura baafatee jira yookaan sulusa diinsaa harka sadiirra harka tokko baafatee jira na dura harka hangaafeef keessatti rabbii isaa sodaatuu janfarsan hangaafteef keessattis shayxaan akkana jaabar kanaaf obboleessa kiyya obboleettii tiyyaa sababa wal fuudhuutiin cinaan diin keenyaa nu guutama sababa wal fuudhuutiin ilmoo diin harkanna sababa wal fuudhuutiin ziqii fi imaana qalbii teenyaa fi ijaaf nuura harkanna sababa wal fuudhuudhaatiin qalbii teenyaa fi harki keenya miilaa fi gurri keenya ija teenyaa fi arrabni keenya haraam irraa tiifama sababa wal fuudhuutiin gartee milkii hanganaa fi hangas hin jaamneetu arkama kanaaf namni hundinuu fuudhaa isiniin jenna yoon fuunu taatan yoon fuunu jettan soomana akka hayyoonni islaamaa warreen nu dura dabran jaan namni fuudhee jaartii hin qabne isiin heerumtee jaarsa hin qabne akka muka raaree raasaa dhaabbatuutii jenna yookaan muka tulluu gubbaa dhaabbatuuti hanga qilleensi gizee dhufe asiin ichi ciibsa asiin ichi ciibsa asiin ciibsa qilleensi kara hundatti yoo asiin dhufees asiin ichi ciisa asiin ichi ciisa asiin ciisa asiin ciisa kara hundattuu qilleensi isa ciisa jechuun imaanni isaa bakka takka hin jiru akkana deema kara hunda deema bakka takka sabachuu hin danda'u namni tokko ibaadaan isaa guutuu taatee kan argamtu dalagaan inni dalagu isaaf guutuu qeebalamtuu taatee kan argamtu eega bultii horate boodaa jan hayyoonni islaamaa maaliif jennaan hanga bultiin horatinitti imaanni isaa bakka takka hin jiru ni daydaaqa asiin deema achi deema akkas bakka hedduutti jigaa deema jechuudha kanaaf duba gabricha rabbii gabrittii rabbii fuudhi wanni fuudha si dhorku hin jirtu miskiinummaan sodaatiin miskiinummaa rabbiin si duroomsa fuudhi jiruu baqaa keessattiin fuudhaa isin jin jiruu baqaa hundi keenyaa'u baqattoota ka oromiyaa keessa jirus baqataadha kaas jirulleen baqataadha kagartee ameerikaa jirus baqataadha austraaliyaa kanaadaa jirus baqataadha kagartee biyya hunda jiru baqataadha namuutu hundi keenyaa'u addunyaa tanaaf musaafira gandi keenyaa akkuma anas dura isiniin jiru ganda jannataati kan rabbiin nu uumeef shayxaanaatu histiin godhee nutti hinaafee jannata keessaa nu baasee lafatti abbaa keenya adam waan rabbiin irraa dhoorke nyaachisee nu buuse shayxaanaatuchi keessaa shira addaa nurra dalagee nu buuse malee nuti jannataaf uumamne tan hubadhaa sirritti biyya teenya tarra dhalannee irra guddannee silaa irratti uumamnees wayyaaneetu irraa nu baase jannata silaa agartee irratti uumamnee keessatti akka jiraannuuf rabbiin nyaadhaa dhugaa walaa taqrabaa haazii shajara muka tokkichaa kanatti hin dhiyaatina yoo muka kana dhiyaatan lubbuu teessan miitanii rabbiin jeen shayxaanni abbaa keenya adam muka rabbiin irraa dhoorke nyaachisee achi keessaa gannu facaase akka achi keessaa gad facaanu sababaa kan nuttee shayxaana asirraa isa akka biyya teenya irraa baanee baqattoota addaa taanu oggulama baqannee jira nuti immoo jannata irraa karaa addunyaa gad baqannee turre oromiyaa irraa gara biyya adda addaatti baqannee hundi keenyaa'u baqattoota lammaffaati dhiyoo tana baqattoota sadaffaa taanee jirraa'u jannata irraa gaafa addunyaa gad baqannu baqattoota tokko
oromiyaa irraa gara somaalee gaafa gabbaqannu baqattoota lammaffaati somaalee irraa gara oromiyaa ammas yeroo ol baqannu baqattoota sadaffaa taanee jirra numaa baqattummaan tagartee biyya namaa keessa baqannee jirru santu ta biyya teenya irra baqanne caalee argame jiruu teenyaaf jechuu humaa miti hundinuu ni dabartii akka dhiite kanatti naftu ni bariitti akka dukkanoyte kanatti naftu nuuf ifti inshaallahu ta'ala aduun haqaa guyyaa tokko yoo jiran warra jiraatee bilisummaa harkatee gammadee jiraatu rabbi nu haa godhu baqa sodaadhaaf fuudha hin dhiisin abboleessa kiyya Sa'iid Muhammad tafaddal Shaanwaariin sii gaafadhaa waan na gaafachuu barbaaddu gaafadhu mara rakkoon qabu annama gaafiidhaan malee miti wanni hundinuu abbaadha qabdi wanni hundinuu dhiira qabdi nama rabbiin uumeef qabdi nuti ijoolleedha ilmii hin qabnu beekumsa hin qabnu waa gaafatamnee deebisuudhaaf bakka san beekumsi keenya nun geessine kanaaf warra beekumsa qabu warra dandeettiitti qabu gara isaanii isiniif dabarsina gara qaama dhimmi ilaallatuutti inshaallahu taala akkas dhiirtii FB bultiif hin taatu tarabbiin ta'isinuma taati ati chaat inni chaat godhu keessaa waan baratta obboleettiiti chaatuma inni chaat godhu kana keessaa namni kun dibicha nama olchu gola beekanii jedhimi biddeena nama qubsu qibaabaa gubba beekanii jan chaatuma inni chaat godhu kanarraa namtichi kun hangam takka barruu beekaas ni beektachumarraa barruu ni barreessurra akkasiimi barruu isaa qofa laalin namtichi kun hangam takka bilchina qabaas woomanni si barreessu san irraa baruu dandeessa akkasin naa hubadhu namtichi kun hangam takka bultiidhaaf taha hangam takka nama gartee qilleensummaa yeroo takka asinichi ari'ee yeroo takka asinichi kuffisuudha moo nama kara tokko sabaata qabu waan jiru ni barattarraa hedduu garuu haasoo wajjin guddisin hedduu garuu wajjin obboleeyyan kiyya hoggaa kaneen nulaal oromiyaa tana keessa aadaa adda addaa jira naannawa tokkoo fi tokkotti akkaataan biitiitti wal fuutee wal kannitu wal dhaba akkaataan gabbara isaan itti nyaatan wal dhaba akkaataan aadaa isaaniillee wal dhaba jechaa fi gochi isaaniillee wal dhaba loqonni isaaniillee wal dhaba waa hedduu takkaa jira garuu hoggaa waa'ee gabbaraa kana haasoynu naannoo tokko qofa irratti hin xiyyeeffatina gabbarri naannoo hunda jira tiifattu harargee keessa ammoo yoo kanatti cimeeyte loon 12 kannitu malee naannoo tiifattu yoo deeyte loon 12 kannitu malee fuudhuun hin jirtu dirqama gurbaan kun loon 12 taa'ee horachuu qaba fuudhuudhaaf harargee keessaa qabadhu akkasichi kuteeti hoggaan kana juu warri beeku ni beekatu akkasumatti hararguma keessa naannoo tokko amma naannoo natti dhaladhefa bilaashi kan namni tokko waa nama gaafatus hin jiru wani namarraa fuudhan takka hin jirtu anamma akka abbaa kiyyaa yoon isinii dubbadde obboleeyyan afur akkas kanneetiin jira abbaan kiyya obboleeyyan kiyya nama afurfaa heerumsiisee jira wallahi takkaa waan takka irraa fudhateen beeku waan takkallee mana keenya fiduullee ittiin dhiisu abbaan kiyya ifiif waan silaa isaan mana keenya fidan san ifiif fidee irraa guutee intaluma teenya qofa bilaashitti niqaa godhaaf anilleen takka niqaa godheetiin dhufe gaafan biyya jiru ta'ina deera ta'uuf akkuma abbaa kiyyaa san jaalattiin godhe waan takka osoo hin fidin osoo waan takka isaan hin baasin ittiin dhiifnu jechuun nuti waan kana amma hoggaan akkana siin jiru mana keenya keessaam qaceelloo beekan kana isinii malee naannawa keenya sanitti akkasuma wanni takka wali namarraa fuudhanii fi wanni nama gaafatan hin jirtu walaakin naannawa nan ture kan inni itti dhaladde kan nama siime kun naannawa nan ture dirqama daabu morma bituu qabda gurra bituu qabda harka bituu qabda waa hedduu takkaa jira duuba ati fuudhuudhaaf dirqama waan dahabaan isitti neeytu horattee lafa kaayatteeti fuudha kaata malee akkama fuuteen kaatu yoo daaba bituu baatte gurra isii yoo daaba rarraasuu baatte morma isii yoo kaayuu baatte hamartii yoo itti bituu baatte yoo maal bituu baatte dhufaniitu malii ilmee vaayirasaa si jalaa jiran intal akkami kana jala teessa abalu faan hirimateetiimi leengadda waan akkanaatti bitanii san itti godhanii janiin dhufanii hoggaa isaan kana janiin biddeenaafin as dhufe maaliifin as dhufe kaatee fakkaatun galgala hoggaa inni dubbisee maal wanuma irraa achi deemu gaafa dhiirataatiin hojii dubbattaamu siin jette ati dhiirumettee jirta isiin ammoo dhiirummaa sirraa mulqan dhufan ilmee vaayirasaa jiraniif boru tanuma darsa guurrattuu godhata dubo maaltu maalte yoo manguddoon gatteessu hiriyaatiyyaaf akkana daaba godhanii kana godhanii akkas godhanii awwaanta kanaaf hin goone kanaafuun hin deemaaya hanga waan hiriyaan tiyyaa harkatti harkadhu lilmeessi jalaa jiraniif waan akkanaa kanaa jira arsii keessaas ta jirtu waan biraati jimma keessa ta jirtu waan biraati wallota jirtu waan biraati shawaa keessa wanni jira waan biraati ilubbaa boraa wanni jira waan biraati naannoo hundattuu wanni jira wallagga wanni jiru waan biraati boorana keessa ta jirtu ta biraati aadaan hawaasa keenyaa naannawa hundattuu akkaataan isaan itti fuudhanii baalee ta jirtu waan biraati akkaataan isaan itti fuudhanii intalolii kannan waan adda addaati kana hoggaan isiniin jiru baaluma keessa bakka wal dhabuutu mala arsii keessa bakka wal dhabuu mala walloo keessa naannawa garagaraa wal dhabuu mala
wanni jiru kun waan gosa gosaa jira biyyoota hunda keessaa atis waan si mul'atu himta kunis waan si mul'atu hima kunis waan itti mul'atu hima alaa kulli haal guutuu biyya teenyaarraa hoggaa asoynu gabbarri hin jiru dhiisaa jalaa galaa jennaan gabbarri hin jiru bilisa keessan gurgurattanii maallaqa sii nyaachuu nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waan jedhan hadiisa keessatti nama sadi rabbiin guyyaa qiyaamaa hin dubbisu ija rahmataatiin isaan hin millatu ummata saniif walahum azaabun aliim azaaba akkaan laaleysaa teetu isaaniif jira jedhan nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam nama sadeen kana salaasatu laa yukallimuhumullah walaa yanzuru ilayhim walaa yukallimuhum walaa yuzakkiihim isaanis hin qulqulleessu badii isaan qabanirraa isaanillee hin dubbisu rabbiin ija rahmataatiin hin laalu sadeen keessaa tokko eenyu nama bilisa isaa gurguratee intala isaa bilisa gurguratee nama maallaqa isiidhaa nyaatu nama intala isaa gurguratee maallaqa isiidhaa nyaatu guyyaa qiyaamaa rabbiin ija rahmataatiin hin laalu jecha nagayaatiin isan dubbisu yoo jecha azaabaa kan nama laaleysu kan akkaan isatti xuuraa taate yoo taate malee ummata san qixaaxa akkaan jabaa ta'etu isaaniif jira azaaba akkaan laaleysaa ta'e san keessaa tokko abbaa intala isaa gurguratee gabbara nyaatu qixaaxa hama akkasii akka seenuudhaaf taa'u hadiisa kanarra bal'inaan gizee haasawan wal lolaa kuno 70 fakkaatti rabbi rahmata isinii haa godhu rabbi rahmata isiniif haa godhu nauma isin fuudhu rabbi qabeenyatti haa kanu sirritti silaa miskiinni ka kiyyaa kunfaa waan fuudhu hayyee rabbiin nama hundaa'utti haa kannu gaa dubbiin jajjabduudha yoo kana taate wallaahi dubbiin hedduu jajjabduudha rabbi rahmata namaaf haa godhu gaa wanni jennu hin jirtu wallaahi aadaa isaanii tana yoo dhiisaa jetteen ummanni keenya kun hin dhiifnu masiin jan innaa wajadnaa alayhi aabaanaa masiin jan abbootii teenya akkana wal fuudhee wal kannuu ture abbootii teenya akkana intala kannee gurbaa fuuyisuu ture waan abbootii teenya irra garree isaan irraa barree hin dhiifnu masiin jan abbootiin isaanii awalaw kaana aabaa'uhum laa ya'qiluuna shay'an walaa yahtadun osoo abbootiin isaanii hawumaa hin beeyne ka karaa qaceelloo irra hin jirrellee taate karaa abbootii teenyaan dhiifnu masiin jan jaaban rabbiin hin dhiifnu majan yaa obboleessu karaan abbootii teenyaa yoo gartee gabbara kana kana nyaachuu taate wallaahi arsiin kuma dhibba jan wooma ajaa'ibaati duba yoo gabbara kana nyaachuu taate aadaan abbootii teenyaa khasaaraadha wallaahi khasaaraadha karaan abbootiin teenya irra jirtu yookaan karaan abbootiin teenya irra fuutee wal fuutisaadhaa duute san karaa hongooti dhiisuu qabna karaa san maaliif jennaan abbootii teenya irraa barreennee abbootuma teenya tanaafuu rakkoo naquun maaliif barbaachisa sunnaa badduu isaanirraa daalleennee isaan maaliif qixaatuu barbaadna isaanuma saniifuu ni aanna taanaan karaa isaanii kana dhiisuu qabna karaa isaan irra jiran kana dhiisuu qabna maaliif jennaan ilmi namaa akkamiin fuudhee wal fuutisa akkamiin namnichi deemee intala takka fuudha wanni zinaa dachiidhaan balleeyse kana bakka nuti jirru tanatti zinaan dachii balleeysite bakka ati jirtutti zinaan dachii balleeysite biyyatti zinaan dachii balleeysite namni yoo fuudhetteen hin fuudhu yoo gartee zinaarraa taa'etteen hin taa'u zinaarraa isin taa'u fuudheetis hin fuudhu jiruu baqaa keessa fuunaa siin jaa jiruu baqaa keessatti hin fuutu zinaa dhiisuu qabdu obboleessa yoo jiruu baqaa keessa fuudhu baatte wallaahi zinaa tana dachii rabbii baddee wallaahi waa'ee isiidhaan haasoyne wanni ofirraa dhiifne irra caala maaliif jennaan wanni kun mataa shirnu gootee jirti hedduu mataa gara nu galchitee jirti hawaasa rabbii tokkichatti amane ta'uu keenyaa wajjin ummata nabi muhammaditti amane ta'uu keenyaa wajjin ummata boru jannata kajeelu ta'uu keenyaa wajjin ummata azaaba maalummaa isaa beekee irraa baqatu ta'uu keenyaa wajjin shaawaa addunyaa keessa kufnee namni keenya haslaasa fi takka wajjin dhaabbannee masjiida salaannu boru bara baruu zinaa dalagee jechuma dhageessa bara baluutu kana ta'e akkas ta'e bara baluu intala takka akkana akkas godhe bara intala takka akkana akkas ta'e siin jan tanuma hijaaba uffattee akka ajaa'ibaa kanatti tolfattee masjiida gizee dhaytu saffalawwal dhaabbatti masjiida gizee dhaqu inni saffalawwal dhaabbata yaa rabbi waliin nu baasisanii wallee du'aa godhatan na fakkaatti ija namaa yaa rabbi nurraa qabi yaa rabbii keenya waliin nu dhiisi yaa rabbi waliin gan nu dhiisi janii wallee du'aa godhatanii jaruma zinaa dalagu kana kan masjiida saffii duraarra dhaabbatu abshir habiibii kiyyaa bilbila kiyyaa yoo rabbiin jee gara duubaatti na dubbisiisiifiin kannaa wallahi rakkoo baay'ee jira mee ifuu moggaa laala anama bakkaan jiru tana hoggaan laale khutbaa isheen warra hogguu godhu irraa isiniif ni galti dhiyoo tana hoggaa khutbaa isheen warra godhu feesbuuk irra gadhiisaa jirra waama zinaa kanarraa khutbaa godhaadhaa jiran waa maleedhaa miti isaan kanarraa khutbaa godhaa oolaniif waan kana dachii balleessee jira bakka nuti jiru tanattis yaa obboleessu wallaahi rabbiin akkuma waan haala amala keenya kana laalee nu gabroomsu jiru na fakkaatteen gizee takka takka gizee laalu ummata islaamaa ta'uu keenya wajjin zinaan nu keessa akkana facaatee ummanni tokko gizee gartee zinaan isaan keessa facaate rabbiin nama dhukkuba addaatitti gadhiisa jedha nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ummanni tokko yoo waashanii mokkoraman rabbii waashaniin isaa mokkoraa jedhanii san keessaa zinaadhaan yoo namni tokko mokkorame
gabbara kana dhugatti hiriirratti ba'uu qabda wallahi gabbarri kun hiriirritti ba'amuu qaba namoonni tokko tokko soggaa fi rabbiin hiree tolchee biyyaan baatana jiruu baqattummaa tana keessaa gara jiruu irra wayyaatti gizeechi tarkaanfatan nama isaanii kana ga'an biyya jiraatu intala silaa naga'an biyyatti heerumtee haadhamaan mattaatu gurbaa silaa naga'an biyya fuudhee abbaa jamaal abbaaf diijaniin biyyaa fuudhanii as fidanii fuullees shubamee as taa'atu fuudhatti hin dhiisan baatitti doolaara 100 akkas erganiif waan itti erginu tanaan irratti dabalamaa sodaadhaaf jecha gurbaa kana fuudhatti hin dhiisan intala tana heerumatti hin dhiisan du'a waggaa rakkatan nyaatanii dhugan akkam ta'an namni kun zinaadha bobba'an jechuu duraan biyya dhiisanii hin dhiifne asii jiruu kana nama jiraachisuun jiraachifne biyya biraatis deemi biyya baqattoonni keenya jiran hundaa'u yoo laalte wallahi rakkuma adda addaa takkaa keessa jira rakkuma addaa keessa harkama keessaa himama rabbi rahmatan waa godhu almaasuumu man asamahullah tiifamaan nama rabbiin tiise qofa warri duba biyyarraa intala dubraa fidanii biyyaan baa keessatti nafaqan heerumatti hin dhiifne guyyaa qiyaamaa rabbiin dilii isiin daleedurraa isaanuma gaafachuu ta'a warri gartee intala isaanii gurbaa isaanii biyyarraa kaasanii fidanii biyya namaa keessatti fuudhatti hin dhiisan jiruu baqaa keessa fuuta jiruu kanaa keessa fuuta akkana taata akkas taata waan akkanaatiin gurbaa kana mataa shur godhanii gartee gurbaa kana fuudha dhorkan yoo inni kun badii takka dalaga rabbii wallaahi wabillaahi isaan irraa gaafachuu ta'a waa takka hin erginiif waan erganiif dhiifatanii isa nafaquu dhiisanii humaallee erguu fi dhiisanii haa carraaqatu firraatti dhiisanii haa fuudhu warra yoo gurbaan isaan biyyarraa fidanii asin nafaqan fuudhe zalaalam ganaa gurbuma kanaan dubbifnee jira kayoo intaltii heerumte intaluma tanaa ganaan dubbifnee jira maali kana jechuun maal jechuu kana jechuun ifi ijaarsa qabdi bakka jirtu ifi ijaartii qaba bakka jiru ifi ijaarsii wajjin taa isiin heeruminiya fedhii ka isiin qabdi kunilleen fedhii kan inni qabuu qaba obboleessi gariin gowwaadha dubo obboleessaa ka dardaraa biyyarraa fideeti misra geessa fedhu suudaan geessa fedhu keeniyaa geessa biyya fedhe geessa achittiin fuudhinii kanuma taa'e jaanusi nyaadhu dhugii beeyladaadha namni kun akkanuma nyaatee dhugee jiraata beeyladaanuu fedhii qabdeet yeroo waan akkanaa kana rabbii keen sodaadhaa biyya dhiisaa waan dandeessanii gargaaraa biyya taa'ee fuudhee haa jiraatu dachii abbaasaarra yoo an biraa dhabe ichi dhiisaan taltichitti carraaqattee haa jiraattu rabbii keen sodaachuu qabdan warri biyyarraa ijoollee haaftanii hin fuudhin haan heeruminaattaniinis diliin isaanii akka isin irratti deemtu beekuudha qabdan warri ammallee badii daleeydan mataa keessaniifis na'uu qabdan wallaahi guyyaa qiyaamaa fuuldura keenya jira dhufeen dabarre as deemu jira guyyaa sawwani rabbii keenyaaf deebinu takka hin jirtu fuudhaaf baleessu namaanuu nafaqeettanii warreen biyya baqaa keessa jirtan gartee biyya hojiin hin jirre biyya kana Naayiroobii misra maal biyya hedduu jiraami biyyoota tana keessa warri jirtan hanga dandeessanii carraaqadhaatii jiruu teessan fooyyeffadhaa jiraadhaa namarratti hirkattanii hin jiraatina namni namarratti hirkatu yoomiyyuu taanaan keessaan bahu namarratti hin hirkatinaa isaan ka Ameerikaa jiru rabbii jiraachisu jira Austraaliyaa Kanaadaa jiru rabbii jiraachisu jira ka Eeshiyaa jiru ka bakka fedhe jiru hunda namaatu rabbii jiraachisu jira isaan ka sinafaqanii jiraachisan san yoo fayyaa dhaban carraaqachuu hin dandeenye akkasitti beek akkasitti rabbi rahmatan nuuf haa godhu gabbara kana jalaas bahuu qabna gabbara kana nu gabroomsuudha jira ifi wal gabroomsinee nama nu gabroomse jechuun hin ta'u kanaaf jajjabaadhaa jiraadhaa rabbi isinaa jiraachisu wanni konfoleessa keenya hundaa fuudhaamu akka fuutan sunnaa nabiyyicha keessanii ka harkamsiiftan sunnaa nabii keessanii harkamsiisuudhaan cinaa imaanaa akka guuttattan waan hafe keessan rabbii keessan akka sodaattan intala gaarii rabbi isiniif haa kennu gurbaa gaarii rabbi isiniif haa kennu nama diin qabu ta diin qabdu rabbi isiniif haa kennu shamarran keenya hunda qaceelaa rabbi isaaniif haa kennu dargaggoota keenya hunda qaceeltuu rabbi isaaniif haa kennu intala diin qabdu ta akhlaaqa qabdu tan salaata subii isaan kaaftee wajjin salaattu tan jamaa fi jummaa wajjin dhaaban ta ilmaan diinii duniyaan isaan caalu wajjin horan hunda keessanuu rabbiin isin haa badhaasu obboleeyyan keenya jalloo jalliftuu rabbi isin irraa haa qabu jallaa jallisaa isinillee rabbi isin irraa haa qabu nama akka isin feetanii rabbi isinitti haa qabu akka isin feetanii takka isin feetanii rabbi isinitti haa qabu hunda keessanuu waan isin barbaadan rabbi isiniif haa ta'u jiruun konfolummaa geessee rabbiin keessaa isin haa baasu yoo hin heerumne diliidha badriyaa teenya wallahi rabbi si haa heerumsiisu obboleettii xiyyaa dilii osoo hin taane waan jiruu jira nama sadii guyyaa tokko gara mana nabii keenyaa dhufanii warra nabii keenyaa gaafatan haala ibaadaa nabii keenyaa irraa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi yaa ergamaa rabbi warra nabii keenyaa gaafatan ibaadaa isaa irraa nabiin keenya akkana ibaadaa godha akkana jedhanii waa ibaadaa isaa hundaa'u itti himnaan nuti waa ibaadatti hin jirru janjarri kun kanaafuu ibaadatti hin jirru maal godhuu qabna jennaan tokko maal jee anzalaalam dubartumaa wayin fuudhu ibaadaadhaan godha tokko anzalaalamni soomana numaa wayin furu tokko halkan guutuu dhaabbachaatiin bula zalaalam hin rafu kanarra walii galan jarri sadeen kun nabiin keenya yeroo dhufuu dhagee haasoo isaanii kana aboo isin warra kana jeesanii warra kana jeesanii mi'ee na dhagee ajeen
أنا تو إسني ربي صداتا ربي نرن صداتا أنا ربي إسني ربي خنا ربي بيتا إيه أنين فورا نين صلاة نين رفا نين صومنا نين فورا يوخن كراخي يقبتني متى خيانتا تنتاتي صلاة رفا وقتك لبونا كيسين راقبت فورا هورا صومنا فورا قياتو كتوك ولد دابني صومنا ولد دابني الكن قوتو رابنا ولد دابني جروتين قوتو مفونو جرانان تن سناتي جامتي جم فمن رغب عن سنتي فليس مني فوني هيرمني سناتي جم نمني سناتي يجب أمة خير رايمتي تنوبد داجين نبي كنج صلى الله عليه وسلم جرسنين جتشو خناف أمة نبي تهو خينيا سنة إساني بوني رابطشوني دندي ورا قبنا نما ربي صداتو والله لقمتي نما ربي صداتو خنا وانجرو هدو نمني يا سبحان الله هما هندافو نما ربي صداتو من جد وجدايت عربني نمني وجد جباتي ونتي جباتي نركاجن زني ربي خيسني طلع يو ربي خيسني زني طلتن يو ربي خيسني زني طلتن ربين غربا غاري كيسين بربادني اوليتي سيرزغا يو يسين زني ربي طلتن انتلا اكا يسين بربادني اولي ربي سيرزغا اسر السنه تكيسني ميتين ان شاء الله تعالى والغيسنا درتي زنا بيتن غانغويه توكو توكو غناسو خياسوني خياني ديرتا يو نين غباب سر دقيقه شني ناسو جي خي دقيقه شنتمي ناسو دقيقه شنتمي ناسو جي يو ند زالما ناسو تنا ولي بينغا ول بيخور ولي بيخو چالا جنيمي naaf beeytan jee abdiin qaba kanan dubbii dheeradhu insha Allah jecha tokkichaa kanatti isinii deetiin dhiira gaarii rabbi sodaattuun agarree jette obboleettiin takka dubartii rabbi sodaattuun agarree kajuus numa jira waa hundaafuu zanni rabbi tolaa isiniin jeetiin zanni rabbi tolaa jecha isiniin juu kana biratti waan takka isinii himee addaan baana salaadiin alayyuubii ni beeytan gooticha islaamaa kan beeytal maqdis bilisoomsee ture yeroo isaa keessatti abbaa isaatu osoo hin fuudhin akka malee ture abbaan isaa ilma warra guddaatii fi ilma warra dure isaa nama ajaa'ibaa ture ta'uu isaatii wajjin hin fuune hedduu fuudha dhiisee ture kana obboleessi isaa karra guddaa yaamee obboleessa kiyya maaliif hin fuune umriin teetun deemtee jirti yeroo dheertuudhaaf turte osoo hin fuudhin maaliif akkanatti turuu dandeessa fuudhuu qabdaa jeen jennaan namaan fuudhuun dhabee jeen akkuma ammaa obboleeyyan kiyya jaan kana namaan fuudhuun dhabee naan hayboo intala mootii ebaluufaa jira saniin si fuusisa yoo intalti mootii san sii ta'uu baatte itti aanaa isaa jira intala siitiin si fuusisa kanaafuu fuudhuu qabdaa jennaan naaf hin taanii jeen isaan kullachuu hayduu yoo isaan sii ta'uu baatan nama akkam feetaa jeen nama akkam feetannaan namni nam fedhu nama gartee harka qabee kara jannataan harkisu nama harka qabee kara jannataa harkisu nama akkasiitii jeen namni nam barbaadu nama gartee ilma lolchiisaa islaamaa tahee lolchiisee beeytal maqdis tana bilisoomsee yahudaa harkaa baasu nama ilma akkasiin haadhaluun barbaadaa jeen nama ilma akkasiin haadhahu nama akkasiitiin barbaadaa jeen akkasi akkas taanaan waan hin mallee yaadu jirtaa ma'a salaamaa jeen مع السلامة ربنا قيس يعقدو وان انتاني بربادو جرتاجن وان ملي يادو جرتاجن اي سير تندلتي كسي جيني بر هاي ربي غير ران كادي ربي ناخنا جن هنتو ردو مسجد رغني سالي وبليسي سالي ولمانو تيا مسجد صلاة راجرن امامني مسجد لنا استاو جرا خنا انتلتي كمسجد السنت السلام عليكم وعليكم السلام امامني صلاة تاو جرا اكم شيخ نجي افيا الحمد لله هاي وبليتي دي خليسا قربان سيفرجي تهرو مسينجي مالي فيرمو ربدي اجيني برشيني مالي فيرمو ربدي جين قربان سنما غاريدا قبين الليني قبن ورا دريساتي ورا غاريدا نيلي بريدا نما كنا خكسي كشتي رجيني بر جنان يا شيخ يدو مكمي سنجتم بريدا قبين اللي قبن ورا نما قدات نيم بيخا ولكن نافن تويتين تعجبات دوون دلتين نافن تو انناي اكمي سيفنتاني يوني سينتاني نما كم بربادا اكمي سي تو دبنان annama harkana qabee kara jannataan harkisu khaniin harka qabee kara jannataa harkisu khaniin ilma lolchiisaa islaamaa tahee lolchiisee yahudaa beeytal maqdis keessaa xaragee baasuu irraa harkadhu nama akkasiitiin barbaadaa jetteen yaa maashaallah yaa maashaallah wallaahi namni zannii rabbi tolee rabbi irraa waan fedhe milkaawaa waan fedhe rabbi irraa harkata waan fedhe rabbi irraa harkata duba waggaa kana salaadiin abbaan salaadiin dafeetuma salaammati allahu akbar allahu akbar allahu akbar jibar lafaaqee maali maali aboo maali يا شيخ انت لا تنتي انا خنيتو ملي شيخ انت لا تنا خنيتو ملي يا شيخ انت لا تنا خنيتو ملي جيني مر مالي يا شيخ انت لتم ما نمبر بادي دبي الهن قراف ولا بيتاو جرو انت لا تنا خنيتو ملي هيه ni wal kuba qabani isaan ku yabreeyyan kiyya wal kuba qabani jirre kun abbaan salaaddiin alayyuubi jechin ni jeefi jechin taltun jette jechuma tokko jaan isaa lachuu intalti isa kuban qabdu inni isii kuban qabu isii illee nama kana barbaadu jirti inni illee nama kana barbaadu jira mee rabbii kana kan itti ofii wal rafi dilal man ahsana zanna billahi razaqahu allah fawqa ma
zanna namni tokko yoo herregii rabbi tole rabbiin kiyya na milkeeysa jee yoo dhugaasanii rabbii isaarra kaayyate bakka inni itti yaade sanii olitti rabbiin isa milkeeysaa jendubo jecha kanarraa fudhatanii hayyoonni islaamaa akkasitti duba sheeyni isa fuusise intala tana hoggaa fuusisu hin turre namni isaan jalqaba irraddaan Salaaddiin al-Ayyuubii kan gaafa lola masqalaa lolee yahudaa beeytal maqdis keeysaa dhukkee irraa kaasee haasisan nama san daandubo nama san waliin harkatan yaa subhaanallah yaa maashaallah wallaahi hedduu takka bareeda nama akka Salaaddiin al-Ayyuubii takkaan harkanne duba islaamni hanga irraatti eeganne qote booda hanga irraatti nama akka Salaaddiin al-Ayyuubii ummanni islaamaa hin harkanne arra osoo inni jiraate yahudaan beeytal maqdis keeysaa ummata islaamaa yaaftee fi ittiin galtuu ummata islaamaa dhiiga isaanii dhangalaasaan ooltu wallaahi yahudaachi keeysaa yaasee bilisoomsaa beeytal maqdis jedhaniin Salaaddiin al-Ayyuubii warri seenaa isaa beeytanii beeytan warri kitaabota seenaa tokko tokko dubbiftanii beeytan waa'ee isaa insha allahu ta'ala Ali Sufyaan faa yoo hordoftan waa'ee isaa dhidheessaa jiran nama akka makkatan Salaaddiin al-Ayyuubiin achirraa barachuu ni dandeessan jee abdiin qaba nama akka isaa hanga irraatti islaamni harkanne eeganne qote booda nama beeytal maqdis keeysaa yahudaa yaasee firra fincaansisee hollachiisee teessuma qote jechuudha duba Salaaddiin al-Ayyuubii jechuun nama akkasiisan sababa zanni rabbii isaa toluutiin ilma akkana naman irraa harkadhuun barbaada je isiillee naman ilma akkana irraa harkadhuun barbaadetti akkasuma namni sallamaan walitti dhufanii ilmuma akkasii da'an jechuudha kanaaf duba wanni yannu shamarran keenya hundaaf nama ilma akkasii kan lolchiisaa islaamaa tahee diin islaamaa bilisoomsuu kan hawaasa keenya bilisoomsuu irraa harkatan rabbi shamarran keenya hundaa kennuuf dargaggoota keenya hundaaf jaartii akkasii rabbi haa kennuuf shamarran keenyaaf jaarsa akkasii rabbi haa kennuuf dhumte du'aa illee narraa hangarma dhumte jaarsa akkas abbaa Salaaddiin al-Ayyuub rabbi isiniif haa kennu haadha akka Salaaddiin al-Ayyuub dargaggoota keenya hundaaf rabbi haa kennu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.